iz Hrvatske, iz jednog malog mjesta Ogulina. Imam 21 godinu, po zanimanju sam informatičar. Bio sam u Karlovcu godinu i pol dana i dobio sam poziv od Lenčerova kojem sam porazgovarao i tako i zapravo nisam to mogao jednostavno odbiti. Zapravo sa svima sam jednako blizak, ne bi izdvojio sad nikog, zapravo ekipa je super, stvarno odlično. Jako sam zadovoljan što se tiče toga, odlično su me primili i stvarno jako dobri prijatelji već. Zapravo sam dobio poziv sad za okupljanje hrvatske reprezentacije, znači koja ide na turnir u Švicarsku i evo tako jako sam sretan zbog toga. Pa u Skopju super, evo, zapravo u početku mi je bilo jako teško, pošto je to prvo moje odvajanje od kuće, od roditelja, od prijatelja, od svega. Ali evo sada poznam tu nove prijatelje, nove ljude s kojima evo šetam, poznam grad. Stvarno evo ovdje mi je jako lijepo i ne razmišljam uopće o tome, zapravo tu vidjet ćemo šta će biti i nadam se evo najbolje pa ćemo vidjeti. Pripremamo se već za Kovin duže vrijeme i po meni evo realno govoreći 50-50 šanse, to je sigurno jedna odlična ekipa koji igraju brzi atraktivni rukomet i mi smo spremni na to i idemo po pobjedu. Nama će biti uspjeh sigurno ako pobjedimo, ali ja mislim da evo 5 golova razlike da bi to bilo dovoljno za nas da prođemo dalje.